Papa. Hello, welcome vloggers. Wow! Can you hear that? Wow! Excited na kumupilaw. Tilaway ang Amboy Baboy Lechon! Yay! Hello mga kasuroy! Welcome back sa ating channel, Suroy Dabay TV. And today's episode is really very exciting. Okay, it's a collaboration with 4 influencers, vloggers, For channels? Bisaya vloggers, o naman ay English vlogger. Anyway, so Suroy Dabay TV with My Food Mercado Food Review! Margaret Vlogs! and Prince Will Aribe, A-R-I-G-B-E. there you go. We'll just have to spell that out sa ato ang caption, okay, mura o taas-taas to ihang channel mga kasuroy. Okay, so let me give you an idea on what's going to happen today sa ato ang episode. It's not only that we will be eating all of these food, we will be talking about just about anything under the sun, under the ring light. Okay, so today's episode is being brought to you by Amboy Baboy Lechon and Chef Gay's Sweet Twist Corner! Sweet Twist Corner. Yes! Kita mo nga ng mga cakes nga gold mga kasoroy. At doon ang matilawan niya. Okay, so let's start our convo sa mga pangutanang na-intriga yun mi. Kaya ka nag-ingon nga grabe ka in demanding nga lechon dinhi sa Agaw. Yes, mga kasuroy, and of course, when we talk about lechon, we think of Cebu. Ang atong gihuna-huna sa una, nga ang Cebu, usa na ka lugar, pero daghan ka ayaw nagbuhat og lechon diri sa Cebu, usa na ang diri sa lugar sa Argao. Yes. So, most of the time, ang mga istoryahan, lechon talisay, lechon karkar, pero karon mga kasuroy, among ipaila-ila ninyo ang pinakalamian nga lechon diri sa Argao, ang Amboy Baboy Lechon! Yay! So, dili na ta maglangan. Ikaw, Margaret, unsa may mo sulti karon? Well, natilawan na ako ilang lechon pag-opening and wagi ko nagmahay na ni Aray ko, kailang panit, Ang panit to, grabe oh. So, excited na kay kumukaon og balik kay medyo nabitin ko the last time. So, I'm really thankful kay gi-invite ako pa. Yes! Please like Sir Amboy and of course, natin dessert. My God! Wow! Chef Gay! Ubay-ubay. Yes. And not only that, they also prepared fruits for us, which is not Ooh. hospitality at its finest here at Argao. Thank you so much, kayo ninyo. Yes, that is so true. That is so true. We are very welcomed warmly here in Argao, here at Amboy Baboy. And of course, I hope kaming hospitality will also be felt by our foreign guests here. Yeah! Prince, what can you Prince. say?
Yay! Well, I'm so super glad to be part of this team. Like, I was given the opportunity to join the Great Surai. If you look at his YouTube page, you just stop and be like, how did you even get these numbers? You know, I'm also privileged to also work with Mai and Margaret. Like, Mai, I met her at the gym where I used to, you know, lift the heavy irons. And if you look at her when she trains, you just stop and be like, where's the energy coming from? Like, where's it coming from? So I'm really glad to have these great people right here who are helping me and also assisting me in this journey of YouTube. Thank you all for the opportunity. Alright. Okay, first question. Sir Amboy, unsa may imong sikreto nga nung kagubkob ang kinang panit sa imong baboy? Oh, Mag-iunhan kami. Sabi kayo. But no, seriously, I know it's a secret, so I take that back na pangutana. Kaya inyuhan ang formula sa inyuhang negosyo. Ang ako is, how long have you been in the business as lechon maker din sa Argao? We started, sir, December 24, 2020, last year. Last year Right lang. after the pandemic. Wow! So, wala kami mabuhat diri sa probinsya. So, nagbuhi-buhi may pigs. Doon ako man, hindi na kayo mahalin sa merkado. Oo. So, we tried to have our lechon. Lechon. Na, as may mag-expect na grabe ubukat kayo ang suporta sa mga Argawano na mo. From sa una, kausa namin sa Kabuuan. Oo. Pero sa to announce that we almost 6 to 8 a week or double pa. Kaya naman may Cebu. So mo cater namin Cebu. So meaning, tungod kay ingon ana na ang numbers of lechon nga inyong makuha nga orders on a weekly basis, lami gid ay siya. Di ba? Kaya mga tao di ma-order kung wala lami. And not only that, they only have other variants as well. So, unsa to yung mga flavors Nasa mi there, sir? Cebuano old style lechon. Okay. Nasa mi hot and spicy which is kani. Oh, Nasa mi my seafood. favorite. Ah, Lechon. yes. Seafood What is lechon is seafood? not ang sulod na Oh, yes. seafood sa Yes. Unsa rin ito pamaagi sa seafood lechon ninyo, sir? Sa gani kay gamay man gud siya sir. So sa naraman siya sa mga around 6,000 ang yung kuan. So usually ang among seafood lechon is mag-start sa 7 to 8,000. 7 to 8. Yes. So dako siya mga around 2 to 3 kilos na shrimp. Then mga around 2 kilos na crabs. Depende kung unsay gusto ng Daghan na kayo customer. nun. Oh, nya, Pero babuyan na pala ng kilos sa crabs. man, sir? Mga pula na ka na seafood Ah, additional of 1.5 so at least ana sila yung 3 kilos na shrimp ana og 1 kilo na crabs. Okay na tayo. Contact na regular price. Kumbaga di lang na mo gi kuan ang lechon sila ray mo pwede ra desad ang among client kung mapalit ng lechon. Ako ka ng mga seafoods. Oh. In terms of delivery sa inyong mga customers, mo deliver sa no, ano is it? With a fee or free? Sa pagkaroon kay kuan within Metro Argao then mga dulo lang free rin siya at Okay. ato pagluto ko sa mga lutuan Okay. sa mga paklay or Free na. Yes. Malaman loob. Okay, uban mo charge biya Mo sa charge sila, mo charge. So, sir, paano mo mag-deliver to Cebu? ngayon po van kami usually sa Cebu kasi is mga 3 to 4 orders a week or 6 orders. So, pilay charge? Kumbaga shoulder na namin yun dahil meron kaming mga resellers from Cebu. Mga resellers. Okay. Weekly basis. Kasi pwede ko Pwede din na mag-reseller. mag-reserve. Do you want to be a reseller for lechon? Of lechon? I don't actually want to buy it for 9,000 and somebody will pay 3,000. Maria, You understand? You understand? I don't want to order lechon of 18,000 and pay 9,000. I I don't want full package. yes. Okay, so I admire your mga pagka-risk taker ba nga mo put up of business during the pandemic. Di ba talim? Others nawat ang trabaho, ang uban pod mura og nawat ang naging og paglaom kay pandemic, no? Na bankrupt. Pero kamo you risk setting up a business during the pandemic and it's just so beautiful na na-embrace po sa mga Argawano na ninyong mga negosyo. So, God's grace gihapon, no? Alright. This time, Kasuroy Josh, ato na sa interviewon si Chef Gail. Yeah. Gail, right? Gail. Si Chef.
Ato sa interview si Chef Gay about her cakes. Okay. So go, Sir Josh. Kasi flavor, name is Gay. Chef Gay. Cheesy mango. Cheesy mango. Yes, as you can see, na siya mga mango toppings. Bitaw, ako i-focus sa camera. Kadali. Ako i-focus ako. Makita. Oh. Kita. Oh, wow. Mura siya ice cream. Oh. Hilam yan. Oh, focus sa ice cream. Ice cream, yes. Na-focus. Sige. Thank you, Sean. Shout out, Okay. Sean. Alright. So, that's mango. Creamy. It looks creamy. Merg ice cream. Yeah, it's creamy. So, Nice. next time sa yung cake pre-order? Yes, pre-order. So ang natin nga mga sample, mga kuan lang siya ng mga cakes, but I also do customize. Mo siya ikusog na ko ron mga Bitaw. customized cakes. Sama sa mga SpongeBob. Nanay theme, Night yeah, theme. theme cakes. Is that fondant or? Yes, we do fondant. Nasa di mga soft icing lang. Wow. So ang customer has an option. Yes, Depende nasa sa iyang choices. budget kung fondant or Yes. icing. Soft icing. Kinang ka gold. Nung siya mga matao na siya, ma'am? Actually, yes. Wow. Gold flakes na siya. So edible na siya. And also the beads, kaya mga gold nga beads, edible na po na siya. Oh. So everything I put on my cake, mga edible dyan siya. Okay. Except the wrapper of the cake. Oh, except the wrapper of the... ba? Yes. Of course, except the wrapper sa kisses sa taperero. Alright. Yes. So, how much is the price range of your cakes, man, Chef Gay? So if mga ingon ani lang, dili lang siya customized. Like for example, the cheesy mango, 650. As in, may 850, depende sa sizes. Yes. So very affordable lang dyan. Tinaman sa province goods. So, kailangan ma-affordable po dyan. So, how many days do they need to order in advance? 1 week lead time sa pag-order, yes. One Payment is full or half? No, 50%. upon order and then 50 upon delivery Yes. or pick up. Oh, pick up. Pick up and delivery. This question goes out to both of you. Do you accept GCash or online payments? Oh, yes. Okay, bitogin mo naman nakaroon Una mag-withdraw ng gusto. So, GCash, bank transfer. Yes. Tinood. Carrot cake? Yes, carrot cake. Okay. Points na siya. Wow. Lahat mo sa size, pila man ang duha? Pila man na siya? Same ra. Same ra siya. Same ra. 650. Okay. But yung mong customize, mag-range yung pila? 1K and above. 1K and above. Okay. Barato kayo. Yes, barato na siya. She also sells cakes. So, now siya yung mga... Pwede mag-resin mo. Barato kayo yung cakes, as in. Ako minimum good kay 3.5 na. Sa kuan, customized. Fondant. So, Fondant. in Yes, case na fondant. orders, let's start with Amboy Baboy. How do they reach out to you Yes. guys? Makita rin nyo guys, nasa may page, nasa may number, nasa may sa among page, magbisita rin mo ang Amboy Baboy. Okay. So, makita rin nyo na ako'y tuan, hotels ba dito bakal. So, kung sa syudad, kay na ako'y 5 kabok resellers sa syudad. Okay. Usa sa Talisay, usa sa Mindanilla, sa Tipadilla, San Carlos May, o usa sa Maguno. Okay. Imong brand din lang gidala? Ang uban kay Dili. ano ba? Alright. So, you're... So anyway, pwede na po sila, if you're from Cebu, pwede na po sila nga mo. Contact sila sa inyo directly, then pick up nila. Here na lang. Kung sa city man sila. Saturday, Sundays lang available ra kay nara may I-deliver na ninyo. nara may moving nga kwan kanang pero Saturday, Sundays namin sa city. Nasa may Badjan. And lang. Saturday, Sunday lang. Mulwan. So guys, even if not They're sila everywhere. dito sa Argao, pwede mo order directly sa ilaha. Kung weekends, mo deliver na sila sa city. O, di ba? Pero kuan siguro basan September everyday namin pa. With the help siguro ninyo, with the vlogger siguro, with the Yes, help a great ninyo. help. Basin mo dako siguro kung damo ang channel Yes. sa Hopefully. sa damo ang coverage dito sa city. Oo. Wow. Kayo. Manok. Kaya hindi ka kuha ng manok. Ano siya kanang Bisaya, ano siya kanang whole chicken ba?
Wow. Kumbaga, native chicken. Kumbaga, mo ni Sinabawang native chicken, like kinuha nga whole? Yes. Yes. Look, first So, time pins ako. niyo ha? Ang argo magod is, kuan, dili. No. For us. Hindi gusto mo ni mo Kaya ang argaw yun kay na ilaman ang argaw sa torta pero daghan kay argawanon na may mangluto. Yes. Pastries mga kuan. Hindi na ko na-eliminate sa torta lang. Yes. Yes. Sorry, tabliya. Oh, actually, na ako na katubit na remember when we covered for Sugbo Negosyo, nga naay lamian nga suka diri sa Yes. Argao. Na ako'y suka. Namin suka. Ipakita. Di pala ko suka. Suka. No lang Sukapit. yung brand nila. Oh, nasa mo yun. Ah, yes. Actually, we have our own juice, sukapit. Kumbaga, siya di perfect pair sa Perfect. Ano lechon? Oh, mo ni Day. Mo na siya. So, guys, ni Day para sa suka. Ayun, so nasa diri sila yung suka. O, di ba? Aming Perfect suka. combination. Miss Gay, ikaw po, asa sila pwede maka-order Oh, sa mo ah? Through my FB page, Sweet Twist Corner. Yes, we will put it, we will Whisk tag or it here. Twist. Whisk. Whisk. Ah, whisk. 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 Ba, Whisk. Ah, whisk. Sweet whisk. Twist na. So ako na dyan yung award na ganito. Kaya Kaya ako rin sakto na Kaya ba kung kastorya ano na? Kaya ba kung ano na? Lechon. mao. Si Amboy Baboy sa sir, mga September, nanatay lechonan sa Cebu. Oh! Nalis kami sa kuan. Amazing ka! Wow, Can you imagine like So, this alam na. started Mo try. in Try niyo. December? Pag-opening dapat namin dito ha. Oh, Yes. gamitan ninyo. Vloggers. Para ako baka noon sa inyo ang lechon. Alright. Thank you. Ako po. Oh, mo na sila. Ah, Kung meaning sa okay. sugapit gani. Suka. So mga pipit. kabarkads, Ah, suka ni Pipit. ilahang suka is Suka, called vinegar sukapit. with some Sukapit. So sour chili perfect inside. combination Yeah, chili. with your lechon. Yes. That will go well with the lechon. And lechon. It's vinegar. It's hot and spicy vinegar. Okay. For me, why the conversation, she knows me clearly, like, why the conversation was going on, I was just saying to myself, like, can we start? Can we start putting ads? Oh, so now Yes. we'll have the mukbang for the next phase of this program. Yes. It's eating time! Ma-share ang panit kay usually ang mahurot gud kay una kay panit. Panit. Ata lagi siya, ata lang ito. Wow! Can you hear that? Kadungog mo na mga kamerkads. Oh, sir, by the way, join mo sa My Food Mercado. You can sell there, ha? Ah, okay. O si, kuan po, si Chef Gay. Yeah, Chef Gay. Butala kang location, Argao. Anyway, sila okay man sila kay deliver man sila Cebu. Oh, tanang. Exciting. Wow, kana. Hindi ko magpawala yung mga kasunoy. Kuha dyan ko mga kasunoy. Tanawa. Tanawa mga kasunoy. Try friends. Lahusa. Mga tangkugo ako guys. Tangkugo dyan ako. Why is it that it's my own turn? This guy is not coming. Oh. Sige daw be, eat. Wow. We have to close the eyes when eating lechon. Because I want the flavors to enter into my head properly. So, Ano din. this is very delicious. Thank you. Wow. And crispy. Coming from a foreign tongue. Let's have Miss Gay cut the first cake. Okay, Miss Gay. Carrot cake, please! Ice cream cake. Oh, mango cake, please. Asa man dyan? Kasi carrot cake. man dyan eh? Mango cake, Miss Gay. Here, Miss Gay. Wow. Excited na ko magtilaw. So these are real carrots on top, no? Yes. Oh, kung may ani. Oh, nag-ikas kong carrot. Ang sabi ka sulti sir Favorite cake in the world. Right, they should try. Most of the carrot I'm cakes sure na po, mga people are much like, hey! dry. And this kinikidili siya. So, akong cake, right?